I pozdrav svima ljudi. Kao što možete vidjeti, danas ćemo se dotaknuti na novom sajtu koji se zove Hellcase. Ja sam uzeo neki bonus kod, to je promo kod, uzeo 0.30, krenuo vetanje na prije ovih skromnih $1, ali sada ćemo otvarati dalje. Pa da krenemo. Ovo je manje, ajde da ćemo probimo. Idemo dalje. Otvarat ćemo da smo potrošimo ovo sve ili dok nešto ne dobijemo. Evo, smo poštili 10 centi. Prodajmo se. Uvrtimo. Ovi dizajni su prošle godine dosta gledali, ali koliko vidim cijena mi baš pala kad su pojavili. Lepo su, koštali je sada već ništa. Ali nemam nešto sreći, pomalo što imam. Dobro, ajde dalje, smo na 2. I ajde da izvrstimo još ovo koliko ima. I tamo nam nalazi još jedna kutija. Kako stvari stoje. Ništa nećemo profitirati, ali nema veze. Dobro, pošto ne možemo ništa drugo, ajde ovo ćemo poslati. Doduše, pošto nisam mogao još uvijek svoj trade URL, nema to da pošaljem sada, ali poslat ću. Tako da odaberete što hoćete, send item i ovo vam pošalju to na vaš profil. Tako, dragi moji, u opisu će biti link za ovaj sajt, moj promo kod, tako da možete dobiti 30 centi i to je bilo to. Pozdrav!